Whiteboard. Ubuyile bafethu lesi skebhe sinenkinga encane. Thema sifika lapha emanzini sangaba nayo amandla. Manje ukhapharetha ngathi bebenenkinga yabo. Njobe ubona sivuliwe ndaba ezithi. Yebo mfowethu. Njobe ubona sivuliwe la. Manje ke la ngizokutshengisa into entsha ke namhlanje okay. Nabo ukhapharetha bakhona sebebakhiphile ngoba iskebhe mabefama besifaka amandla lapha bethi sephambili sihamba kancane. Kunaleli bhodwe leli uyalibona hayi futhi ke ufunda uze ufe uyalibona leli bhodwe leli lona ehlina ukhapharetha ehlina ukhapharetha leli bhodwe leli bayaphekwa la ngaphakathi kanjani na kanje buka la yabo lezi number lezi ngoba la kubekwe 8 isteam esidingakalayo sidinga ukuthi sibe ngu8 isteam esidingakalayo sibe ngu8 ukuze lo carburetor uzowasheka kahle ukhona lapha phakathi othi ngivulele ukukhombisa kunamagwebu bakhona la ucarburetor abanye abala phakathi lo engine bese uba nalokho sokufaka mase sibakhipha futhi ngizokwenzela enye ivideo ubone futhi okay la isetho yaba 8 la okusho ukuthi la bekubekwe le ku angazi ku20 bands ngikhohle beku20 bands isetho kwanyuka ngoba seku64 njengamanje kumele kuze kufike ku8 mase kufike ku8 okuzosho ukuthi i-temperature isi enough for ukwasheka kwale carburetor ngaphakathi lana eceleni khona yini lokhu ke isikhathi namaseconds lana uqala u15 minutes uyabo minutes seconds uyabona lonto le uma isilokhu uma ile shandisi le isifike 8 lapha i-temperature isisuke isidinga u15 minutes owodwa emva kwalokho bese uyakhipha ufaka amanye ama-carburetor yabo kodwa uma sekuklinekile seku-right phinde sibabuyisele o-carburetor u-whiteboard ahambe futhi ayele olwandle bomtesta futhi edanyini ukuthi ngabe lento le ngisho yenzekani kodwa ngikushuthela ivideo usubona ngempela ke lapha sishaya amagalana esingasabambeki isikebhe